Il-Kunsill Ewropew għall-Affarijiet Barranin qabel dwar l-EU NAVFOR Med, dik li se tkun l-operazzjoni tal-Unjoni Ewropea li se tiġġieled it-traffikanti tal-bnedmin fil-Mediterran. Il-missjoni EU NAVFOR Med hija maqsuma fażijiet differenti u se tkun konformi mal-liġi internazzjonali. L-ewwel fażi se tkun fin-nofsinhar tal-Mediterran u hawn se ssir osservazzjoni tar-rotot li jużaw it-traffikanti u r-rabtiet tagħhom. It-tieni fażi hi li jkunu sekwestrati dgħajjes suspettużi. It-tielet fażi se twassal biex dawn l-azzjonijiet ikunu estiżi fl-ibħra territorjali Libjani u possibilment fil-Libja stess, għalkemm dawn jiddependu mill-kunsens tal-Gvern Libjan u r-riżoluzzjoni li qatt trid tinkiseb mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Bid-deċiżjoni li ħadu l-Ministri għall-Affarijiet Barranin 5 vapuri tal-gwerra, 2 sottomarini, 3 ajruplani u helikopters u 2 drones se jkunu allokati għall-Mediterran. Il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Barranin Federica Mogherini spjegat kif dan huwa biss aspett wieħed tal-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Our work is focusing on what happens before men, women and children reach the Mediterranean shores. That's why I met the 5 foreign ministers of the Sahel countries just last week, in particular with a special focus on Niger and the region of Agadez. That's why we're working on the African Union, with the African Union on our summit in Malta later this year. And with the African countries in particular, we're working on economic opportunities, employment opportunities for the young people, and the control of the borders and international criminal organization. Il-ħidma ta' EU NAVFOR Med se tkun ibbażata f'Ruma u se tiswa 11 miljun 800 u 200,000 euro dan għall-ewwel xarejn ta' din l-operazzjoni. Il-Ministru George Vella esprima s-sodisfazzjon għal dan il-qbil għalkemm fisser kif issa il-pass li jmiss għandu jkun il-ftehim fuq il-qsim tal-pis fejn jidħlu l-immigranti u l-passi fil-konfront ta' dawk li ma jikkwalifikawx għall-ażil. L-argumenti għali għamil hawnhekk kien li dak huwa offertan li nagħmluh. Però mbagħad kellna bżonn nkunu iktar nħabirku biex dik li returns policy tal ma jikkwalifikax biex ikun aċċettat bħala refuġjati jew inkella ta' protezzjoni umanitarja, dak li huma ġifieri economic migrants, dawk li ma jikkwalifikawx għandna nagħmlu l-mezzi kollha bl-iktar mod uman nibgħatuhom lura lejn pajjiżhom. Mhux ir-refuġjati ma niftehimx ħażin, ġifieri mhux min ikun ġi aċċettat bħala refuġjat, dawk li nataw iċ-ċans li applikaw ma jikkwalifikawx u allura ma tistax iżommu ġo pajjiż.